Dobrodošli u našu malu kuhinju. U današnjem videu prikazat ćemo vam kako da napravite čorbu od povrća. Od sastojaka će vam biti potrebni šargarepa, zelen lišće, celer lišće, keleraba, tikvice, crni luk, mladi crni luk, beli luk, mirođija i voda. Sipajte malo vode u šerpu. Zatim dodajte crni luk i mladi luk. Posolite i malo prodinsajte. Dodajte kelerabu, šargarepu i zelen. Napunite šerpu vodom. Dodajte zelen lišće i beli luk. Dodajte tikvice. Začinite suvim začinom. Kad je povrće skuvano, prebacite ga u blender sa malo čorbe. Ispasirajte sve zajedno u blenderu. Ponovite proceduru dok ne ispasirate svo povrće. Na kraju dodajte mirođiju i ostavite da kuva još 10 minuta. Hvala vam što pratite naš kanal. Ako vam se video dopao, možete kliknuti na like. Za novosti sa našeg kanala kliknite na subscribe. Prijatno!